Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bermisalnya semisal ini kalau saya kena misalnya lebih tambah video kait kosan sarang di dalam mata belakang Jesus. Ada yang mana?
Altında ses yok. Yukarıları koyalım. Ne kaydık ki? Pasta etmenin kanıtlarını mı? Aynı bir pozisyon mu? Aslında çok iyi. Veamos una vez en campeonato, ¿no? Esto está horrible. ¿Qué es lo que está pasando? Lower, harder, lower. Sí, facto de natación.